A želiš voćnog jogurta? Ne! Zašto? Zato jer sam ti rekla da neće i nemoj me sada tjerati i ja sam to već 100 puta rekla. A hoćeš pekmeza i putra? Da. A voćnog jogurta? Ne! Da. Nikad ne možeš znati. Ja, zakaj Darth Vader onak ružno diše? Zato jer, znači, uvijek je prehlađen i onda nikad neće ispuhat nos, pa onda su mu šmrklje, onda ne može disati i šmrklje su mu u nosu, pa tak teško diše, tata, znaš. A hoćeš voćnog jogurta? Ne!